إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر يأتي الحق رب العالمين وبالأسماء وردت بنص وما في الغيب مسونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن للمؤمنين وبالهادي توسلنا ونذنا الأنبياء والمرسلين وآلهم حل بجمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو أجمعين وبالعلماء أمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص بالإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين رضا في رتبة التمكين مرقا قد جمع الشريعة واليقين إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا وذكر العين روس الكتب أجلا عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا أنه تحكيمنا وبك هدينا ولا ننسى كمال الدين سردا عظيما لتاج العابدين ونادمها أبا بكر إماما أباه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ساتر وغفران لكل المذنبين ونهدمها بتحصيل عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله ما
خير الشافين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. الفاتحة لرسولنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين أرواح كافة وبين قرب المشارق الأرض إلى مغاربها برها برها خصوصا سادة المسلمين المعنى الذي زمر في الدرجة أجمعين وعلى كتب منافع وصلي كتب منافع مشايخ الحضر والأذكار وأوراد والأحزاب منظومة الصلوات دعوات مناجاة كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شريف النووي الدمشقي وأبيه وأمي مشايخ المشايخ وأقراني أصحابي وأحبابي طلاب تلامذة أجمعين كل من ذكر أسماء من العلماء والاسم في هذا الكتاب في هذا المجلس ثم إلى صاحب الحارة وأن شريف علي بن حسين بن شهاب الدين وأبيه وأمي وأولاده وذريته وبناته وذريته كلهم أجمعين أصول وفرني بسالة على بألف كلهم أجمعين والمتقدم في هذه الحالة من العلماء والأولياء الصالحين مقربين حبيبنا عبد الرحمن زبير العيدروس وأنا حبيبنا محمد بن شبك مسالم الموصل أحمد الكار وكل من يتصدق ومن ينفق من يصدق ومن يخدم في هذا المصلى أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة أن الله يدعى علينا بركاتهم وأسرارهم أنوارهم علومهم كراماتهم ونفعاتهم في الآخرة جالبة كل كدابة كل شر وعلانة الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألم خصوصا شيخنا أحمد بن حمد بن شبك محمد بن شبك بن سالم وأخينا الأستاذ عمر رافع بن علي بن عبد الله بن حمد بن علي بن الله بن حمد وشريفة زمزم بنت قاسم باركبة ودسي أريسانتي بنت فوزي حجري إبو هرتتي بنت عمر سالم ريحان أحمد كنان بن أحمد بسطامي زي وكل من أصل من شفاء أن الله يشفيهم شفاء نجس شفاء لا يرسل من العالم والرسول والمسلم والعافية طالب السلام في طاعة جميع ظاهر ظاهر باطن في العافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوفي نعمه وكافٍ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام من ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر الحبايب معاشر الإخوان hadirin jamaah majlis ta'lim musalla Dadul Jannah musalla Kampung Maro rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari yang penuh berkah ini, di malam yang ke-8 daripada bulan Dzulhijjah, malam Lailatul Tarwiyah, di mana besok hari Tarwiyah hari ke-8 dan lusa hari Kamis hari Arafah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah inayah untuk kita bisa mengambil bagian untuk berpuasa, terutama yang belum sempat puasa dari 1 sampai 7. Mudah-mudahan besok bisa berusaha untuk berpuasa. Kalaupun memang tidak bisa nian, usahakan ikhwan hari Kamis jangan tidak puasa, diusahakan insyaallah. Kemudian sisa hari ini tentulah sisa ikhwan, tinggal 3 hari lagi Tarwiyah, Arafah, Lebaran kita mungkin bakal disibukkan dengan macam-macam hal. Maka kami berwasiat untuk diri kami kita semua 2 hari ini manfaatkan untuk memperbanyak ibadah. Baca Quran, ngejus Quran, tasbih, tahmid, tahlil, salawat, zikir, apapun perbanyaklah. Salat sunnah, salat duha, salat taubat, salat tasbih, salat apa lakukanlah. Karena kalau Lebaran datang kita disibukkan dengan bermacam hal yang mungkin sifatnya tidak berbentuk ibadah secara bentuknya. Tapi insyaAllah kita tetap dilindungi Allah dari segala kelalaian dan kemaksiatan. Masyaallah ahbab rahimakumullah, suatu kemuliaan juga Allah berikan tepat pada malam hari ini kita akan menghatamkan kitab Al-Adhkar yang mungkin sudah dibaca, boleh jadi tembus 6 tahun lamanya. Ya, karena kita majlis setahun seminggu sekali, dipotong Covid setahun sampai dipotong lagi, kadang-kadang kita ada acara maulid tiap tahun juga dipotong. Alhamdulillah, fadlullah. Hari ini kita insyaallah menghatamkan kitab, dan memang ada tuh salaf, mereka kalau nggak ada menghatamkan kitab itu mengumpulkan anak murid keluarganya, dibacakan ujung akhir dari kitab, lalu mereka berdoa bersama.
Dan termasuk juga yang dilakukan oleh salaf kita, mereka membaca Yasin tahlil dihadiahkan kepada mu'alif kitab, pengarang kitab, dan orang-orang yang disebutkan nama mereka di dalam kitab tersebut, terus dihadiahkan untuk guru-guru mereka yang bersambung sanadnya terhadap kitab tersebut. Dan kebetulan juga di sini ada kiriman beberapa keluarga kawan-kawan kita yang meninggal dunia, termasuk Al-Am Habib Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Syahab yang Muara aslinya besar di Muara, akhir hayatnya beliau lama di Lampung dan wafat. InsyaAllah kita juga hadiahkan untuk seluruh orang yang pernah berbuat kebaikan di musola ini, yang kita tidak ketemu, yang kita ketemu, yang masih hidup, yang telah wafat terutama, dan semua orang tua kita, keluarga kita yang telah wafat, insyaAllah ta'ala kita hadiahkan untuk mereka pahala dari sepanjang kita membaca kitab ini. Dan mudah-mudahan berkat khatam malam hari ini, berkat bulan yang berkah ini, berkat hari yang berkah ini, Allah jadikan banyak dari apa yang kita dengar dari kitab ini bisa kita amalkan. Dan saya yakin insyaAllah baik kami pribadi dan antum sekalian dengan berkat dengar banyak fadail fawaid dari kitab ini, kita sudah amalkan, bahkan sudah menjadi bagian dari warna kehidupan kita, insyaAllah ta'ala. Karena salaf benar-benar memperhatikan ini kitab. Ini kitab adanya sebelum zaman Habib Abdurrahman Segaf, ya, dan sebelum, tak jauh sebelum beliau, Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf yang digelar dengan Faqih Muqaddam Thani, yang hidup di tahun abad ke-6 Hijriah. Imam Nawawi juga hidupnya di abad ke-6 Hijriah. Beliau wafat di penghujung abad tahun ke-6 Hijriah. Di sini dituliskan beliau lahir tahun 631 Hijriah, wafat tahun 676 Hijriah. Jadi umur beliau tidak begitu panjang, ya, kurang lebih 45 tahun Imam Nawawi. Tapi ilmunya begitu hebat. Segala fan ilmu, segala macam cabang ilmu agama beliau kuasai. Ilmu fikih, ilmu sirah, ilmu hadis, ilmu usul, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ya, ilmu alat itu ilmu bahasa. Semua beliau kuasai, dan semua dari setiap cabang ilmu beliau ada karangan kitab. Dan subhanallah, Allah berikan kelebihan lebih untuk Imam Nawawi ini. Kitab-kitab beliau sampai kitab yang kecil milik beliau pun bermanfaat sampai sekarang. Mungkin kita semua kenal namanya kitab Arba'in Nawawi. Banyak ulama ngarang Arba'in, kumpulan 40 hadis, tapi yang paling ngetop seluruh dunia dari zaman ke zaman Arba'in Nawawi. 40 kumpulan hadis. Mungkin maaf, santri yang pernah mondok 5 tahun di pondok mampu mungkin mengumpulkan itu. Sekadar mengumpulkan 40 hadis. Ya, apalagi yang sudah titel ustaz, mungkin pacak mengumpulkan 100 hadis dia mampu mungkin. Tapi keberkahan ada di tangan beliau, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Arba'in Nawawi beliau itu tersebar sampai sekarang di seluruh dunia. Bukan hanya di madhab Syafi'i yang memakainya, di madhab di luar Syafi'i pun memakai kitab beliau, dan menjadi pegangan para santri. 40 hadis. Nah, termasuk yang sangat menonjol kitab beliau Riyadhus Shalihin. Kalau dari kitab hadis, ya, Riyadhus Shalihin, insyaallah ikhwan, setelah khatam ini kita akan nyambung baca kitab Riyadhus Shalihin, yang juga merupakan kitab karangan Imam Nawawi. Karena salaf itu sangat menganjurkan. Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, imam datuknya kebanyakan para habaib yang hidup juga di tahun 700 Hijriah, 600 akhir sampai tembus 700 Hijriah. Beliau menasihatkan, zaman itu belum ada kitab model sekarang cetakan, tulisan, masih tulisan tangan. Kalau nak punya kitab nulis dewek, ya, atau ngupah kuang nuliskannya. Beliau mengatakan pada zaman itu menganjurkan kepada orang untuk setiap orang memiliki kitab ini, kitab Al-Adhkar. Ya, Al-Adhkar, judulnya Adhkar, bukan isinya zikir. Kalau tidak, memang banyak zikir-zikir yang bersumber dari Rasulullah, termasuk dalil-dalil yang kita baca setiap habis sholat, zikir ada di sini. Bidul Latif yang antum baca, Rutib Hadan, ada di dalam kitab ini. Doa dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur kali, ada kalau dalam kitab ini. Alhamdulillah. Nah, banyak juga tentang pengamalan sunnah-sunnah, bukan cuma sekedar zikir, tapi pengamalan sunnah-sunnah, termasuk juga banyak hukum fikih diselipkan oleh beliau. Bahkan khilaf-khilaf pandangan ulama pun beliau taruh di dalam kitab ini, alhamdulillah. Sampai Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf mengatakan, bedar fasdaril adhkar. Kalau kau tidak punya kitab adhkar, beli, miliki. Kalau kau tidak punya duit, saking pentingnya kitab ini, beliau memberikan satu ungkapan yang berlebihan. Cuma juga ini sakingnya tadi. Apa kata beliau? Jual kau punya rumah, beli kitab adhkar. Beliau azim. Habib Abdurrahman As-Segaf itu gutub imam azim loh. Beliau punya anak Sayyidina Umar Mukhtar, Bakar Sakron, itu anak beliau. Ya. Itu di atas Fakhrul Wujud zamannya, di atas Imam Syamril Akbar, di atas Imam Haddad, di atas zamannya pucuk Abdurrahman Segaf. Anaknya Imam Bakar Sakron, Umar Mukhtar yang ngetop. Anaknya semua gutub. Beliau Imamul Aqtab, Imam Adil Agaf, yang Masya Allah mujahadahnya luar biasa hebat. Beliau alimnya luar biasa, ilmu zahir batin lagi. Tapi beliau ngomong tentang kitab adhkar ini.
sambil mengatakan be'dar fastahdir adkar, jual kau punya rumah kalau memang kau ngomong tak punya duit, beli kitab adkar. Kitab adkar lebih bermanfaat seakan-akan daripada rumah yang kita miliki, karena dengan kitab adkar ini segalanya ada, alhamdulillah. Ya, itu sekedar jelas, itu mubalaghah, artinya perumpamaan yang sangat berlebihan. Sakingnya pentingnya ini kitab. Jika kita ni kalau kita baik mungkin jual handbag ente, beli kitab. Ya, kecil-kecilan baik, tak usah nak besar. Saking pentingnya kitab. Alhamdulillah kitab ni kami baca di banyak tempat, di beberapa majlis di Palembang ini, termasuk juga di Waspada, di Kampung Waspada hari Rabu. Cuma besok libur Waspada. Ya, besok hari Tarwiyah kami sengaja liburkan, karena mungkin banyak kita akan berpuasa. Malamnya malam Arafah disunahkan menghidupkannya. Besok malam Arafah disunahkan dihidupkan dengan memperbanyak ibadah. Terlebih lagi nanti malam Idul Adha. Nah, malam ini insyaAllah kita akan tutup dengan ungkapan terakhir dari beliau tentang kitab ini dan doa-doa yang beliau selipkan dalam ikhtitam atau penutup daripada ini kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita bacakan hadis yang terakhir, hadis yang ke-30, ya. Sekarang kita baca penutup hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. وهذا آخر ما قصدته من هذا الكتاب وقد من الله الكريم فيه بما هو أهله من فوائد نفيسة. Dan inilah akhir daripada yang aku inginkan dari penulisan kitab ini. Dan alhamdulillah Allah yang Maha Karim telah memberikan kepada aku kemampuan untuk mengumpulkan fawaid-fawaid, ilmu-ilmu yang faedah-faedah yang besar dan yang bernilai agung, bernilai tinggi. Wa daqaiq latifah min anwa'il ulum muhimmat, dan bermacam-macam daripada ilmu-ilmu yang penting dengan terperinci, dengan apa, benar-benar beliau fokus ke dalam pembahasan tersebut. Wa mustajatil haqa'iq wal matlubatiha min tafsir ayatil Qur'anil aziz wal bayanil murad biha. Dan banyak juga daripada hadis-hadis yang kumpulkan di sini di kitab ini, penjelasan-penjelasan yang menjelaskan tentang apa makna-makna daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ahkam, terutama dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, wal ahadits sahihah wa idahul maghasilha. Dan kujelaskan juga bermacam-macam hadis yang sahih, baik yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim ataupun imam yang lainnya. Banyak beliau membahas di sini Imam Tirmidzi, Imam Tabrani, Imam Nasai, Imam Ahmad. Hadis-hadis mereka yang sahih. Jadi jangan salah paham, sudah kami sering sampaikan, hadis sahih bukan hanya milik Imam Bukhari dan Muslim. Imam lain juga punya kitab hadis-hadis yang derajatnya sahih. Wa bayan an-naqat bin ulumil asanid wa daqaiqil fiqhi wa muamalatil qulubil wa ghairiha. Dan kuselipkan juga sedikit daripada sanad-sanad dan fikih yang mendalam, artinya sampai kepada tafsir, sampai dalam masalah-masalah yang terperinci dalam hukum fikih. Tapi tidak semuanya, karena ini kitab hadis bukan kitab fikih. Tapi ada beberapa hal beliau sampai jelaskan menurut pandangan ulama A, B, C tentang ini, ada khilafnya, ada apanya, beliau sampai ke juga. Wa muamalatul qulub, dan juga nasihat yang sifatnya ilmu tasawuf yang mengajar kita tentang keikhlasan, tentang kesabaran, tentang hal-hal yang berbicara tentang seputar muamalatul qulub, artinya tentang hati manusia. Wallahul mahmud ala dzalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat ini semua dengan semua nikmat yang tak terhitung. Walahul minnah an hadani lidzalik, dan Allah lah yang memberi aku hidayah. Ini tawadhu ulama kita dulu, ikhwan, masyaallah. Semua mereka kembalikan kepada Allah. Tidak mereka mengatakan karena kepintaran aku, karena kepandaian aku, karena kecekatan aku, karena kehati-hatian, enggak. Tapi murni beliau katakan walahul minnah an hadani lidzalik. Allah lah yang memberikan itu dan memberikan aku hidayah untuk sehingga aku mampu membuat menyusun ini kitab. Wa faqaniya li jam'ihi wa yasarahu alayhi. Allah yang memberikan aku taufik untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi, keterangan-keterangan apa yang ada di kitab ini. Dan semua itu pemberian Allah. Semua itu pemberian Allah. Dan Allah lah yang memudahkan untukku, wa yassarahu alayya wa a'anani alaihi, dan Allah yang membantuku. Ya, ini zaman beliau belum ada listrik loh. Ya, belum ada pena macam kita yang ngalis 24 jam pena ini baca. Zaman dulu nulis dapat 2 baris notul lagi, dapat 2 baris notul lagi. Zaman dulu kertas juga tak seperti kita sekarang. Ya.
Jangan kita bayangkan seperti sekarang. Sekarang tinggal ngetik komputer, tetap jadi. Ya. Atau zaman dulu mungkin cetakannya sederhana tapi canggih. Zaman beliau tidak ada itu. Lampu-lampunya belum ada lampu seperti kita. Ya, beliau dengan benar-benar bermujahadah, dan beliau bukan cuma ngarang kitab. Hidupnya dakwah sana sini. Beliau ibadahnya luar biasa. Ya, mencapai derajat kutub. Ya, saking hebatnya Allah berikan pada beliau, ini karomah yang tidak dipungkiri. Ya, dikatakan, dan ini tersebar ceritanya. Yang nerima payung tidak sudah, tapi kita semua nerima. Ya, Imam Nawawi itu saking beliau dekat sama Allah, diridai Allah, pegawai beliau tentang mengarang kitab. Benar beliau itu nulis kitab, begitu itu sudah nulis kitab, lampu itu minyak itu habis, padam. Bi'idznillah muncul cahaya dari jemari beliau, sehingga beliau terus menulis. Jadi tulisan itu diterangi oleh langsung dari jari jemari beliau. Bahkan diceritakan di satu perpustakaan di Irak, ya, ada ribuan kitab di situ, termasuk ada mungkin puluhan kitab Imam Nawawi. Subhanallah, kejadian seperti itu juga. Di waktu itu malam hari atau sudah mendekati malam, tiba-tiba lampu padam, mati. Orang yang di perpustakaan menyaksikan, dari sekian ribu kitab itu ada beberapa kitab yang memancarkan sinar, memancarkan cahaya. Wong ini gugup ketakutan tapi penasaran. Dipagainya, ditagihnya sikok-sikok kitab itu, dimentukannya. Semua kitab bersinar itu dimentukannya, dan didapatkannya hampir semua kitab itu karangan Imam Nawawi. Kayak Habib Sada Al-Barawi sangat mencintai kitab-kitab Imam Nawawi ini. Luar biasa. Tapi ahbab rahimakumullah. Jadi dengan tawadhu beliau mengatakan seperti itu. Falahul hamdu wal imtinanul fadl wat taul syukran wa ana rajin min fadlillah ta'ala. Aku berharap dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan aku berharap doa dari kalian wahai saudaraku, kata beliau. Dulu zaman beliau dulu ya. Wa da'wata akh salih an tafa biha tugarribuni, mudah-mudahan kitab yang kukarang ini bermanfaat. Tolong doa, kata beliau, yang bisa mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Wa intifa'al muslim raghib fil khair bi ba'd ma fihi akwan usa'idan lahu 'ala al-'amal bi mirdati rabbina. Dan juga untuk setiap saudara muslimku yang berkeinginan untuk mencari kedekatan dan ridha Allah dan mengambil kemanfaatan dari kitab ini. Wasta'udzullahal karimul latifur rahim minni wa min ladayya wa jami' ahbabina wa ikhwanina wa min ahsani ilaina wa sa'il muslimina adyanana wa amanatina wa khawatimana a'malina. Dan aku menyerahkan kepada Allah yang Maha Karim diriku dan saudara-saudaraku, orang-orang yang kucintai, dan semua umat Rasulullah SAW. Hidup dan mati kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nastaudakumullah, astaudakumullah. Wa jami'a ma'anam Allah ta'ala alaih, dan semua nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita serahkan kepada Allah untuk menjaganya. Wa as'alahu subhanahu wa ta'ala lana ajma'in sulukus sabil rasyad, dan aku mohon kepada Allah untuk beliau, meminta kepada Allah agar selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, petunjuk yang lurus. Wal ismata min ahwali ahli zaygh wal inad, dan Allah melindungi kita dari keburukan-keburukan orang-orang yang ahli bid'ah, orang-orang yang menentang yang hak, yang merusak agama. Wa dawam ala dzalika wa ghairihi min al khair fi izdiyad, dan selalu dalam keadaan itu Allah berikan perlindungan untuk kita, dan selalu Allah tambahkan kebaikan demi kebaikan untuk kita. Wa tadarra ilaihi subhanahu wa ta'ala ay yarzuqana al-karim wasi'ul wahhab, dan kita menundukkan diri kita di hadapan Allah, memohon kepada Allah agar terus memberikan pemberian yang seluas-luasnya. Wa ma taufiqi illa billah, tiada taufik kecuali datang dari sisi Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, wa salawatu wa salamuhu wa atyibani al-atimani al-akmalani ala sayyidina Muhammadin khairi halqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kullama dzakara dzakir wa ghafara an dzikrihi ghafilun, wa ala sayyidina nabiyyin wa ali kullin wa sa'ir salihin. Qala al-musannifu Abu Zakaria Yahya bin Syarif bin Mar'i bin Hasan bin Husain bin Muhammad An-Nawawi afallahu anhu. Faragtu min jam'ihi fil Muharram. Aku selesai mengumpulkan kitab ini, kata beliau, pada bulan Muharram, sanah sab'a wa sittin wa sittamiyah, sab'a wa sittin wa sab'a wa sittamiyah, tahun 676 Hijriah, 676 Hijriah.
Sawil ahraful al-hattuha ba'da dhalika wa ajiztu riwayatuhu li jami'il muslimin. Dan Imam Nawawi mengijazahkan kita apa yang beliau tulis di kitab ini kepada siapapun muslimin. Maka mari kita jawab bareng-bareng, gobilna ijazah. Ya kan ikhwan, sebagai penutup kita baca tahlil ya. Cukup dengan baca Yasin, kita baca Yasin tahlil singkat ya, insyaallah khusus untuk beliau dan semua ulama aulia sahabat Rasulullah ini, terutama yang tidak bakal pernah lepas setiap hadis Rasulullah pasti nyebut Nabi Muhammad. Pasti menyebut Nabi Muhammad. Itulah kelebihan para ulama hadis. Setiap mereka nyampaikan hadis pasti mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi, nama Rasulullah, nama Allah pasti disebut. Kemudian nama para sahabat, kemudian nama para tabi'in, kemudian nama para aulia salihin yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada Imam Nawawi dan sampai dalam kitab ini. Taib Al-Fatihah wa Yasin, Tahlil, Tasbih, Tahmid, Salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa azwaji wa dhurriyyati wa ansari wa ashabi wa ahbabi ajma'in arwahata ulam garum fi masyarik al-adi wa magharibi habari wa bariya كافة المعرفة كتب النافية مسلم كتب النافية مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة الصلوات دعوات مناجات كلهم أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزواتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيامنا في مجلسنا في هذا المصلى خاصة الإمام أبي زكريا يحيى بن شريف النووي الدمشقي وكل من ذكر أسماءهم من العلماء من الأولياء الصالحين والصحابة الكرام وأهل البيت رسول الله والتابعين وأولياء الصالحين من المحققين المحدثين فقهاء الصالحين والصوفيين الذي ذكر أسماءهم وقصتهم وحكايتهم في هذا الكتاب وكل من قد قرأ هذا الكتاب ومن يشير هذا الكتاب ويمن بهذا الكتاب وإلى أرواح كابد المقرب من أهل هذا البلد علي بلد من دار السلام خصوصا بغداد شريف علي بن حسين بن شهاب وأبي وأمي وأولادي وبنات وذريته وكل من أوصانا الدعاء لأرواحهم خصوصا للآمن حبيب محمد بن شيخ بن أحمد بن شهاب ووالدينا ووالديكم خاصة وعماتنا عماتكم المسلمين عامة ثم الحام الحبيب شهاب الدين بن عبد الرحمن بن سقاب بن شهاب ونيماس ميمونة بنت كماس محمد حسان زيلاني بنت مامان ووالدينا ولكم خاصة وعماتنا عماتكم المسلمين عامة إن الله يغفر لهم ويرحمهم مسلمين برحمته إن الله يتقبل عون جل سيد إن الله يدعو علينا بركاته وأسرارهم أنوارهم أنهم من الدين الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلام الفاتحة وياسين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى
قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها عبدا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونظلموا من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في عرقه أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على ذكرك ذاكرا وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل خاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك ذاكرا وغفل عن ذكرك الغافل رضي الله تعالى عن صحابه رسول الله جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله يا 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 الله الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم خالد الخاص إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Udah ada Nisha. Kalau tidak berwudu silakan. Ini Yasin Tahlil dan kitab yang kita baca kita hadirkan untuk semua rekan-rekan kita orang-orang tua kita yang dulu sempat hadir bersama kita di majlis yang sudah wafat. Antum dosa ngirim Fatihah untuk nama untuk antum sini, ya. Fatihah syifa ada apa-apa. Semua orang tua kita masuk, insyaallah. Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Marhaban. Allahu Akbar. Allah. Syukran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Lebu dan baru besok. Besok lebu malam ni ada. Malam ni ada besok lebu besok.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة بالشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي أتى. يا أرحم الراحمين رب اغفر لي وارضي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي وارضي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي وارضي يا رب اغفر لي وارضي رب اغفر لي وارضي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمك في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي وسلم على في النبيين والمرسلين. صلى وسلم على سيدنا في كل وقت وحين. وصلي وسلم على سيدنا محمد علم لا إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. صلى وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما قد قرأنا من هذا الكتاب العظيم. أذكر الإمام النووي وأنت أعلم بهذا الكتاب لأعظمها وأجلها وأكبرها وأنفعها وما قرأنا من قول لا إله إلا الله وسبحنا سبحان الله بحمده ما صلينا وسلمنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما استغفرنا في هذه الليلة المباركة في هذا المجلس المبارك هدية منا وصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدم ثواب القراء إلى رسولنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين من جميع أولاد من قلب مشارق الأرض إلى مغربها برها وبارها سوس وسادة المجد أهل المعنى البقي وأهل الزنب الفريد والأجمعين وكافة المجد مؤلف كتب النافية مصنف كتب النافية مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب والمنظومة والصلوات دعوات مناجات كل يوم والفقهاء والمحدثين والمحققين والصوفيين وكل من ذكر أسماءهم في هذا الكتاب من أصحاب رسولك وصلى الله عليه وسلم رسولك والتابعين والتابعين جميع أولياء الصالحين المذكورين أسماءهم في هذا الكتاب ومن ينتسب لسند هذا الحادث بهذا الكتاب إليهم أجمعين ثم إلى روح جميع أولياء المقربين مشرق الأرض إلى مغربها برها وبارها خصوصا سيدنا محمد الله بن سعد الله بن سعد سيدنا الأعظم في المقدم محمد بن علي باع سيدنا عبد الرحمن سيدنا أولاد بن صور وفرج من سعادة علي بعلوي ثم إلى روح خصوصا صاحب هذا الكتاب الإمام العظيم ذو القدر العظيم الإمام أبي زكريا يحيى بن شريف النووي الدمشقي وكل من ذكر أسماءهم من العلماء والأولياء والصالحين في هذا المجلس في هذا الكتاب ثم إلى أرواح من أهل هذه البلدة علي بن من السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحرم بانغران شريف علي بن حسين بن شهاب وأبي وأمي وأولاده وبناته وذريتهم أجمعين وصلوا وفرعين وهو المتقدم في هذا الحرم من العلماء والصالحين خصوصا الحبيب عبد الرحمن زبير الرئيس وسالم محمد بن شريف محمد سالم والحبيب محسن الحنكاب ووالدينا والدكم المحاصة
وأماتنا أمات المسلمين عامة وكل من ينفق وتصدق ويخدم في هذا المصلى ومن قد حضر معنا في هذا المجلس كان رحل راحة المهد الأجر القيوم ووالدينا ووالدكم خاصة أماتنا أمات المسلمين عامة ثم إلى رصاصنا العام شهاب بن عبد الرحمن مسجد شهاب والمرحوم إلى محمد بن شيخ بن أحمد بن شهاب وكل من ذكر أسماءهم طلب من درهم إلى أرواحهم ووالدكم خاصة أمة المسلمين عمل الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم جل وعلا على بين أيديهم وجل فكاك لهم من النار حجاب من النار ستر من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم وسع مدخلهم أدخل يا ربنا في قبورهم روح والريحان والبشار والعمل والفوشة والرضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضة من الجنان اللهم أعد علينا من بركات هذا الكتاب وأسرار الأنوار اجعل من ينتفع ويستفيد بهذا الكتاب خاصة واجعل هذا الكتاب يا ربنا وهذا المجلس وهذا المصلى حجة لنا لا علينا شاهدا لنا لا علينا يا رب الكريم أعنا يا ربنا على نعمة بما قد قرأنا ونسمع من هذا الكتاب اللهم اجعل هذا الكتاب واسلة نقرب إليك صلى الله عليه وسلم وارزقنا يا ربنا كمال متابعته صلى الله عليه وسلم ظاهر باطنا ببركة هذا الكتاب وقد قرأ هذا الكتاب من أولياء وصفيه اللهم ثبتنا على طريق حبيبك مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم شربنا باتباع صلى الله عليه وسلم اللهم شربنا برؤية صلى الله عليه وسلم بغضب ونمن برحمتك يا رب العالمين ونسألك يا رب تشفي مرضانا بركة ختم هذا الكتاب العظيم كل من أوصل بشيء خصوصا شيخنا محمد نجم محمد بن شبه بن سالم وأخنا عمر فاروق عمر رافق ابن علي بن عبد الله بن حميد بن الله الحامد من شيخنا وكل من أوصل بالشفاء من إخواننا وأصحابنا أحبابنا أحمد رفيق بن شريف الدين Musrini bin Dzulihwan Raihan Ahmad Kenan bin Ahmad Bustami Desi Arisanti binti Fauzi Hajri Ibu Hartati binti Umar Salim wal Baba Zamzam binti Qasim Barakbah wa kullu man awsana bi shifa min ikhwan ashaban ahbabana wa anta alim asma'ihim wa ahwalihim ishfina shifaan ajila shifaan la yughadiru saqman wala alama wa nas'aluka ya Allah barakati hadha al-khatm hadha al-kitab al-azim an tu'ti salam wal afiyah tamma khususan haula ikhwan wa ahbab wa iyalana wa qarabatana wa dhabil huquq haula al-hujjaj wal mu'tamirin wa zaid nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ati lahum salama wal afiyah tamma ma'a kulli ta'ah سهل أمورهم في أداء الحج بيت الحرام وزيت الكرام صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حجهم أجر مبرور سعي مشكور تجار تبر وردهم إلى أوطاننا إلى أوطانهم إلى أهلنا وأهلهم سالمين غانمين مقبولين محفوظين مبرورين كل خيرات محفوظين من كل ضرر فنسألك يا بركة هضم هذا الكتاب العظيم فاقضي حاجتنا يا الله حجر إخواننا أجر مشايخنا أجر أهلنا أجر كل من حضر معنا في هذه الساعة المباركة اغفر لنا ولهم واحفظهم وثبتنا وثبت أقدامهم وارزقنا التقوى والاستقامة بارك هذه القرية خاصة بارك هذا المصلى خاصة يا رب بارك أهوالنا وأحبابنا بارك في المال والإيال رزقنا التقوى والسلامة الخاتمة في كل العافية أوينا بابنا وأبو آباؤنا الصالحون بإن ختم الكتاب الأذكار وكل كتب النافعة ومناوي من صحيح الكتاب الإمام النووي وشيخنا وانتسب إليهم سنات بإجراء هذا الكتاب أدخل نياتنا في نيات أعمال فإنه أهلك والعالمين الذين كنت صالحا جل بدن كل خير وشر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد واله وسلم الحمد لله رب العالمين. Ikhwan, sedikit tambahan biar kita tahu ya. Imam Nawawi tadi umurnya meninggal umur 45 tahun. Beliau menyelesaikan kitab ini waktu berumur 35 tahun. Coba antum yang umur 35 tahun sekarang sudah paling pacak gitu gak bagi untuk agama Allah yang umur 45 tahun. Imam Nawawi ini Allah Akbar, beliau punya kitab namanya Majmu' Syarah Kitab Muhadzab, itu belasan jilid tebal-tebal macam ini. Secara luas beliau bahas tentang ilmu fikih dan beliau mensyarahkan kitab Sahih Bukhari atau Fathul Bari, banyak lagi kitab beliau dalam segala hal ada beliau. Ini termasuk ayat min ayatillah. Imam Nawawi termasuk keajaiban dunia yang Allah berikan untuk umat Islam, luar biasa. Dan hizib beliau terkenal, hizib Nawawi.
Itu para sada al-Balawi memakainya. Ya, bahkan jadi dawawan kita di pesantren, hampir semua pesantren al-habaib itu memakai hizib Nawawi itu. Bagus untuk penjagaan, untuk perlindungan dari segala hal-hal yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala ma. Kita berlindung dengan nama Allah atas segala diri kita, keluarga kita, anak kita, harta kita, kawan kita, tetangga kita, semua masuk Allah. Kalau untuk bisa lazimkan cantik itu hizib Nawawi. Ya, hizib Nawawi. Ya, kalau biasa baru mulai mungkin ya 7 menit 10 menit. Tapi kalau antum sudah lancar mungkin 4 menit selesai baca itu. Hizib ya Imam Nawawi. Kemudian kami ngajak kepada ikhwan yang pegang kitab, mungkin ngaji kitab. Ini tanggal kita khatam ini dicatat. Alhamdulillah khatam baca kitab Azkar Nawawi walaupun yang terjemah di Mushola Kampung Mago tanggal sekian buat kenangan kita. Macam kami alhamdulillah di sini kami tulis di akhir kitab. Alhamdulillah fadilah wajudi karami tamma qira'ah hadzal kitab fi yaumil arbi'a ba'da dhuhur 27 Jumadil Awal sanah 1426. 20 tahun yang lalu kami khatam ke kitab ini. Pertama kami ngatam ke kitab ini 20 tahun yang lalu. Kami catat di sini. Ya, terus ngatam lagi diulang, terus baca ini diulang lagi. Ya, banyak kitab-kitab salaf itu yang diajarkan kita untuk mengulang-ulangnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ikhwan fillah, pertama kami umumkan besok majelis libur hari tarbiyah, mudah-mudahan kita bisa berpuasa, yang mendekati halangan usahakan puasa, dan malam Arafah kalau bisa dihidupkan, tambahkan volume ibadah antum, dan hari Arafah usahakan benar untuk puasa. Ya, karena di samping dapat poin pahala setahun penuh, dapat juga tambahan mukaffaratul dzunub, ampunan dosa 2 tahun. Nah, mulai hari Arafah subuh, pada salat subuh itu sudah disunahkan takbiran. Hari Arafah pada subuh sudah disunahkan takbiran ba'da salat. Cuma ba'da salat, habis salat subuh, habis salat duha, habis salat zuhur, habis salat asar. Itu cuma ba'da salat. Nanti kalau sudah maghrib malam lebaran terus sampai subuh silakan takbiran. Nanti habis sholat Id takbiran sekali, habisnya stop. Nanti kalau sholat lagi baru takbiran lagi. Ya, sholat Jumat kita habis sholat Jumat takbiran, habis asar takbiran, habis maghrib takbiran, habis isya subuh terus sampai terakhir hari tasyrik ba'dal asar, hari Senin. Tinggal 13 Zulhijjah. Tapi kalau ba'dal asar itu ternyata ada jenazah, misal kita nyolat ke jenazah, maka disunahkan takbiran lagi. Karena takbir muka itu sunnah setiap habis sholat. Mudah-mudahan apa yang disunahkan di dalam Idul Adha, di hari Arafah dan seterusnya kita bisa menjalankan. Adapun untuk zikir Arafah yang diadakan oleh beberapa masjid atau majelis, ya fadhol antum ikuti kalau antum mampu. Baik yang adakannya pada asar ataupun yang adakannya di siang atau di pagi hari silakan. Ya. Kalau asli kebanyakan salaf kita termasuk di Hadramaut itu menjalankannya ba'dal asar. Ya, di Khaileh namanya tempat di Haram itu. Khaileh itu artinya kudo. Kampung itu dulu tempat sahabat Rasulullah menambatkan kudo mereka. Sahabat Nabi ketika datang ke Tarib diutus oleh Abu Bakar Siddiq, ya, untuk menyelamatkan akidah mereka karena banyak orang murtad dulu di seluruh penjuru dunia Islam, banyak orang murtad setelah wafat Rasulullah. Nah, termasuklah di sebagian daerah Yaman. Tapi di Tarib alhamdulillah tidak ada satu pun orang murtad. Nah, mereka sahabat Nabi datang ke Tarib, mereka singgah di tempat dan menambatkan kudo mereka di satu kampung. Sampai sekarang kampung itu disebut Khaileh. Ya, kalau antum pernah dengar ada fam habaib Maula Khaileh. Maula Khaileh. Khaileh itu kudo, khail, khuyul. Kudo, pemilik kampung Khaileh tadi itu. Maula Khaileh. Nah, itu fam habaib macam bin Syahab, Al-Kab, Al-Idrus dan seterusnya. Itu ada nama Maula Khaileh. Nah, itu nama Khaileh tempat. Dari situlah kalau setiap hari Arafah, badal asar, hari Tarim kumpul semua. Ya, lebih dari ribuan jumlah mereka kumpul laki-laki dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa sampai maghrib bukanya cuma kurma sama baju putih. Salat maghrib, salat maghrib bubar balik ke rumah masing-masing. Ya, kalau nak tasyabbuh di ahli Arafah seperti itu. Ya, namun di sini ada yang ambil pendapat nak nyamakan waktu di Arafah nian. Ya, kebetulan harinya sama ya, kebetulan. Jadi kalau nak itu kan kita lebih maju 4 jam kan. Lebih maju kan. Berarti kalau yang tidak ngadukan ya berarti malam. Ya, kalian tidak nyamakan dengan waktu di sana. Ya, habis isya malam Arafah berarti. Ya, maju 4 jam hari Arafah. Ya, kalau kita nak ambil asar ini. Ya, tapi kalau tidak ada nak ribet darurat ya sudah melok ibadah matlak kita. Ba'dal asar hari Arafah. Tapi sekali lagi kalau ada asar tinggal ada ke pagi, ya silakan mereka ambil pendapat tersendiri. Yang jelas di hari Arafah.
tidak mampu kumpul sama orang banyak, itu baca banyak-banyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Baca 1000 kali silakan. La ilaha illallah, kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian ada tulis la ilaha illallah bi adadi duhur sama, itu juga ada wirid-wirid khusus dibaca, diulangi 10 kali. Kalau antum punya tulisannya baca dewek di rumah, ada apa-apa sama keluarga, sama anak bini kita sambil nunggu buka pada asar, itu cantik. Kalau antum nak keluar, silakan gabung sama asatis. Taib, kami secara pribadi mengucapkan kepada segenap habaib warga masyarakat Kampung Maro, jazakumullah khair jaza, terkhusus pengurus musala yang telah selama ini memfasilitasi kita untuk duduk bersama di musala ini. Dari musala ini kecil, samping lebar sini sampai nyebrang sana, alhamdulillah kitab ini jadi saksi. Yang dulu ini belum ada nih. Yang dulu belum ada, tambah umat, tambah kami, alhamdulillah diizinkan Allah kita ngelebar tak cukup lagi sampai kita nyebrang ke sana, alhamdulillah. Kami mengucapkan minal aidin wa faizin kepada antum sekalian, lagi kepada habaib warga kampung, masyarakat musola, terima kasih banyak atas segala bantuannya. Dan kami mewakili juga pengurus musola dan habaib kampung mengucapkan terima kasih banyak kepada antum yang datang dari luar memakmurkan kampung ini dengan suatu keberkahan yang luar biasa. Setiap malam Rabu kumpul memancing rahmat Allah, menyebut nama Rasulullah, membacakan hadis-hadis Rasulullah. Jujur ikhwan banyak bicara-bicara tentang majelis ini yang dari ikhwan-ikhwan kita, tapi mungkin tidak bisa kita nak sebutkan dan sampaikan di majelis ini karena ini zaman-zaman fitnah. Tapi saya yakin di mana pun ustaz manapun siapapun, kalau sudah baca hadis Rasulullah pasti rahmat Allah turun. Karena tidak bakal lepas, pasti nyebut nama Allah, nyebut nama Rasulullah, nyebut nama sahabat Rasulullah. Ya, nyebut nama wali be rahmat Allah tu, apalagi nyebut nama sahabat, apalagi nyebut nama Rasulullah. Setiap hadis dibaca pasti qala Rasulullah, an Abi Hurairah, an Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Umar, an sahabat kalau disebut. Kemudian tabi'in, kemudian riwayat hadisnya rawahu Bukhari, Muslim, rawahu Tirmizi, rawahu Baihaqi. Itu semua ahli surga kalau mereka itu. Yang kita sebut selalu di majelis-majelis yang dibacakan kitab hadis. Ini fadhail kemuliaan, tapi jangan salah. Ya, antum belajar ilmu fikih juga itu kembalinya kepada Rasulullah. Kalau kami menjelaskan tentang bagaimana cara cuci tangan yang benar dengan sunnahnya, yang kami ajarkan adalah sunnah cuci tangannya Rasulullah. Judulnya madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Abi Hanifah. Tapi hakikatnya semuanya cara kumur-kumur diajarkan. Cara kumur-kumur siapa? Bukan Syafi'i, hakikatnya kumur-kumurnya Rasulullah. Jadi semua ilmu agama itu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa majlis, setelah itu kita salat isya berjamaah. Majlis malam ini ada di majlis musala Al-Ikhlas seperti biasa, bacaan asma Nabi dengan bentuk salawat dan bacaan kitab Khosais Umat Muhammadiyah karangan Nabi Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Dan untuk besok kami ulang lagi, majlis diliburkan. Tolong sampaikan sama yang tidak tahu. Pada asar libur, pada maghrib juga yang di Syairus Salikin diliburkan. Kemudian Senin nanti juga libur di Munawar dan di Lawang Kidul karena masih ayam tasyrik, masih terakhir tanggal 13. Mungkin kita masih sibuk dengan Adhiyah dan lain-lain. InsyaAllah mau ketemu lagi di sini malam Rabu depan insyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala